Radamai bi ke padopensi Bukajan Karbi Club ningkan phokep ke chok sertalina sengkan ke talon ke pachun. All India Karbi Students Union Asong Pen Karbi Anglong District Commissioner DC Sangpi Madhumita Bhagwati ACS Sarideng Pinpura Loke Pajerda. Harsun kilo katiki penta ale cepalong un. Kardong bini prime time birta long pen lisang pi marvelous rong parpi nonarju iktha birta angton pen Bukajan subdivision angkang ke banai klabang pong pen Bukajan Karbi Club ta isilu labang so Karbi Club piningan ningkan phokep nang choksi bosik ni phai ingkoi raket home pen ingkoi ra phli ni nia pharman sertalin mate golden jubilee paman ponsi rongkang thir methanga sai hemalong mesen pen talon pon Kichengarni ada porphai sirke ba porpen Bukajan Karbi Club amai phu kensing phangchola pen klembang amai phu barim ingtiatum arideng pen lama ingthur pon aduntu karli teng atuma phan kachikimot ame padopon man pe ngaluhi sarpo asamalong deputy speaker Dr. Numo Momin pen sertalin along e ingpu pon Lasopi ason gachepate padoponsi ajo founder chunbang karlitang amar sing ingti chikimo amen pen lotuna jo paman ponalong jagat sing ingti pensi lotuna jo amalin ingpupon kidamtang musik ni pha ingko rapli arni adaba por pen ason ajai meg deng ponsi anarlo por phai isira chitim a por pen isi rat amai pi paman pon Radamai pialong kensing phangchu pen kachepai phupon amai long aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjarong Phar All Assam Vishwa Hindu Parishad Chunbang Boloram Phangchu KCSD Ripiamai Phu Chandra Singh Kro Chunbang Lila Dharteron MAC Pavitra Rongpi Longsing Tongpietum Chetongdun Mai ATP Alam Tirikam chunbang sarlong kiri ingti pensi than pajermi ponlo lapen Bukajan Karbi Club of Hurkimo barim ingti pen than pajermi ponlo Radamai long rongkang thirpu lokimi CM arideng pen ingpu ponlo lapen Bukajan Karbi Club hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan epak pinpura lo pajerdon Mai long chetongdun aluhi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Mai dopik angbong penta Bukajan Karbi Club aphan apor CPC chetongdun iglo athe isi club polote aman pi lapen chinghondu athe club pensi risonim so atum ke claim ke tam kang thurpon ke chengsi adon kamlo pusi ningje pon lapen la so apor ke mea hut Bukajan Karbi Club kapaching thorji aphan ajada por hotame cherap cheto dunji puta ningje pon Apor kimia hud HSLC lapen HSSLC asadlang ki unduna tumaphan CEM pen archo ponsi certificate pajerpon lapen labang so Bukajan Karbi Club aphan boundary wall gate auditorium hall along toilet bathroom attached pipon popusi lamthe chichak ponsi mai mesen pen pachun ponlo Kijuda jo puthot karlitang Ramchandra ingti lutuna jo long nong nam kache thangklong lun se pi ni tu timung pi binong timung atum pen jumesen alun parjupon
ইয়াত পেন্সিল আৰু বাউণ্ডেৰী ৱাল এই পেন্সিল আৰু বাউণ্ডেৰী ৱালত যিটো মই আজি ঘোষণা কৰি কাৰ্যক্ৰমত গতিকে এই ক্লাবটো বাজান কাৰ্বি ক্লাব হয় কিন্তু ইয়াত কাৰ্বি অকল কাৰ্বি নহয় সকলো জাতিৰ জনগোষ্ঠীও ইয়াতে বেছি ইয়াত ইয়াত জনজাতি আছে ইয়াত কাৰ্বি ক্লাবত বঢ়াই আছে আপোনাক ভাল লাগে Bukajan pe na nanterang Karbiang Long Live. Dogmuka Forest Range ke parlo Harakat Subdivision along kido MS SSE Brick Industry, MS KK Brick Industry lapen, MS RJ Brick Industry Prabjin pen inkir cheknang Jipura All India Karbi Students Union asong pen Karbiang Long District Commissioner Sangpi Madhumita Bhagwati ACS Sarideng Pinpura lo ke Pajerdam. Kiramtang Bosik ni Phaim Kora Clear ni All India Karbi Students Union AIKSU Songpen Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagwati ACS Arideng Pinpura lo Pajirpon lo Pinpura lo along ke jongpon ke Jimkili Phonglosa Hemosa hulapen Subodda Satum Ita mate Bricks Industry long ke claim kedam arona lo Karbi Anglong Autonomous Council mate KAC aron atengli laso Ita mate Bricks Industry atu sai ke claim kali Jong si arona tengpen claim ji pulote environmental clearance, MSME registration, CTE mati CTO, PCBA, land certificate lapen KAC Forest Department pen NOC, local body anparta trading license lahai arona lo chokling nanji. Bonta non ke lahai arona lo ave pin pen si sai ke claim. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kelong nangji revenue mate midu setame long leder lo. Lapen revenue mate midu pipe pin pen si ko an lo ne aningkan penta. Sai claim bom lasi MS SSE Bricks Industry MS KK Bricks Industry lapen MS RJ Bricks Industry ke Prabjin pen inkir check nangji pusi All India Karbi Students Union AIKSU songpen arsik jit pen jongpo ta betamen ke lalo isi bang ke SSE Brick Industry laka hempu ke Jimkili Phonglosa lapen isi bang ke KK Brick Industry laka hempu ke Hemosahu lapen isi bang ke RJ Brick Industry ayam pula ke Suboddas pu la bang ke thomatum ke hadak ita beta kang puji arona we pin athe pipolo permanent chimney masikali hada chimney ke permanent nangji pusi guidelines of brick industry lo da toktan mat sitame hada ke chimney ke ting barak si hopro roi si yan lai silo lapen isi bang ke hala Hemosahu KK Brick Industry la bang pilo chomata school arai masi alang like lasu brick industry hadak set up dun lo lasi haladak arondo guidelines on tok dak lo je school pen kahelo meter pharu pho ando nangji busi do samenon bang school pen chhoi not masi do lasi ni tumla bang ke ning masing samse pen lo lapen ka aron kar kan puthak pot ni tum alang le to men lapen ki chok chen tok jir sir dak dc mem hanang pilo lapen ke la के थोमा ब्रिक इंडस्ट्री बैंक हला तुमहन बैंक के सीस्पन वेग नंजी पुसिनी तुम खांग पन पे दोलो डीसी के पास आया है कि हम लोग ये कंप्लेन ये एक मेमोरेंडम हम लोग देने के लिए आया है कि ये चीज़ वहाँ पे जो जिसका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिन्हें थोड़ा आगे जो हमने नाम लिया है उसी को सीज करना चाहिए बोल के मैम का साथ हम लोग का डिस्कशन हुआ दीपूपेन गोविंदिसो कार्बी एंगलॉन्ग लाइव Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidipi moiso kiling hawaralong harsun ke lokati ki kachi hungsi non malom thekponlong penangan atum bangso harsun ke lokmate inglong harsun asai katiki pen ale chepadu ilo Lasonsi inut ariso sarpin podiso college trali bomahut positami mithang ahematuma phan choton kok kesi inglong harsun ke lok choar chilo Bangso asai katiki pen ale asabak longji mini pura methang kachbor ipen ajok ale setami chepalong pono Tiso sangpo pen chiri isian si katiki la pen suriner kep ansi investor mate tangka padam jok
bonta non ka chojora pora hur anabangke suri krener kep atangka chepalong si kato kabe suri kepan ale chepalong lo bangso bhisitami ke Georgia harsun dolang jongsila kato kabe chojor etlo pulute lak isiatangka long nangji pusi alang lipen chet hanpon lasi ove kimia tum sitame inglong harsun kelo asai tiki dunpen ale chepalong pontha pusi ningjepon Dilaiben Bijoy Rongpi Karbi Anglong Karbi Anglong Tourism is pleased to announce a career counseling session for the hospitality sector on June 15th. This event aims to provide valuable insights and guidance for individuals interested in pursuing careers in the hospitality industry. Don't miss this opportunity to gain expert advice and explore exciting careers possibilities. So do join us and take the first steps towards a rewarding career in hospitality. Kidamtangar ni Lok Sabha MP election ke padu ponahut pinangana bang phubang phetum MP election along ka chepati dun padolo la solong MP ke haidona bang phubang phetum aphan kidamtang bosik ni phai inkoi ra clear ni mate semi ke deng padu ponlo lasun si Lok Sabha MP election ahut pinangana bang phubang phetum MP election ka chepati dun padurin tilo Lasupen MP election result kipia hut BJP Congress lapen independent atum pen chenglok pinangan ke haidon atum dolo lapen non MP ke haidon bang phua bang phiatum semi padeng ponlo lasolong ingdeng ke thom Lok Sabha Prime Minister Kimana Bangphu Narendra Modi pen cheng ponsi Union Minister Amit Shah Rajnath Singh lapen Piyush Goyal Manohar Lal Khattar HD Kumaraswamy Shivraj Singh Chauhan lapen Nitin Gadkari atum semi deng podrin tilo Lapen Bangsolong Minister Sarbananda Sonowal, MP Amar Singh Tiswatum Pen Danglok Penaan MP Kimanatum Semedeng Dunrinti. State Desk Report, Karbi Anglong Live. Northeastern Council Matithi Hek Pen NEC Pen Samilangso ITDP Development Block ke Parlo Korkanthi Constituency Long Nangkepali Scheme Mukha Kiklembo Masaya Mukha Nangkelang Chariji Apha Northeastern Council NEC Shillong Pen Junior Consultant Nangkahumri Kidamtang musik ni phai inkora hinier ni Samilangso ITDP Development Block ke Parlo Korkanthi Constituency Long Northeastern Council Pen Nangkepali Scheme Mukha Kiklem Ponbom Asai Mukha Nangkelang Chariji Aphan Northeastern Council Shillong Pen Junior Consultant Agri and Elite Batriti B Marbanyang Nangkahumri Bangsuhud Office on Special Duty Dipu Susikanta Timung Program Director Dipu Executive Engineer Julirong Harpi Samilangso Development Block Assistant Engineer Hirok Jyoti Gogoi Korkanthi VDC Chairman in Charge Doloi Ingtia Tumpen Danglok Penangan Samilangso ITDP Development Block along Chokomara Tumta Chetong Dunsi Kiklem Ponbom Asai Mukha Angton Pen Langponlo NEC Pen Samilangso ITDP Development Block ke Parlo Korkanthi Constituency along Nangkapali Asai Kiklem Ponbom Samilangso Hithialong Market Complex Samilangso ITDP Development Block along construction of multi-purpose building with boundary wall and solar panels Lapendenda along construction of Pigstay Dongka Chingthu Piggery Producer Group with boundary wall and water facility Lapen Anandapura long Anganwadi Center Ahem Kikim Kerang Ponbom Adim Aklong along an humri damsi ke klem pon bom asai ko ansi ketangma ketangte ke dolangma lapen ke klem nangji ateng klem pon luma klem pon pe ma puthak angton pen kelang chari padupon Bangsohut NEC Junior Consultant Agri and Elite Batridi Bangsohut NEC Junior Consultant Agri and Elite
batriti bi marbanyang ahin pen phirang ke thengno ke than pon ke claim bo masai mukha ke claim kapatang ponji aphan second installment la pen third installment atangka nang kapali ji aphan si nang kilang aphan kebang la pen report kilong pon ateng si alang litum chingki che than dam pen tangka nang kapali nang jedem an nang pali pon sita than pon from NEC for inspection of this market shed at Samilangso, and so that we can release for the next installment, for the second and last, or whatever they propose for the installment, whatever fund requirement they require. As per that, we can release installment. Then after this inspection, I'll go back and write my reports. There'll be some observations, and then observations from the competent authority of NEC also. And as per the observations, then you have to give the justification from the state government side, the clarification, and after the submission of all these and along with the relevant documents, if found everything to be in order, then we'll process for the release at the earliest as possible. Dokmuka ben sem singing ti Karbiang Long Live. Tani pini prime time berta bangke lapon se kang ton iglo do me thak me kardom.